Dobar dan, prijatelji, posetioci kanala Mićino, baš dobro. Evo danas ćemo spremati jedan lep ručak. Naime, danas ćemo spremati pohovano, hrskavo će biti pohovano belo meso u jednom fantastičnom pohu. Jednostavno, brzo i lako. I evo da krenemo. Evo, kao što ste vidjeli, pileći file smo isekli ovako na tanje komade koje nećemo lupati. Idemo sada da pravimo masu. Stavit ćemo ovako, ovdje ima jedno 50-60 grama gustina, 100 grama brašna, dodat ćemo jedno 150 ml jogurta, suvog začina, ja idem redom ovako, crvene začinske paprike, belog luka u prahu i jednu kašikicu džumbira. To ćemo sad sve izmešati. Sad ćemo dodati jedno jaje. I njega umutiti ovdje. Naravno dodate soli i bibera i kad dobijemo ovako, vidite, kompaktnu smesu, stavit ćemo meso u ovaj poh i pustiti dok stoji malo. Evo, dragi prijatelji, pola sata smo držali otprilike meso u pohu, u marinadi, pardon, i sad ćemo ga uvaljati u prezle i idemo da pržimo. Ovako, svaki komad. Evo ovako na vrućem ulju, 5 minuta otprilike s jedne strane i sa druge i to će biti gotovo. Evo, dragi prijatelji, pogledajte. Belo meso pohovano, hrskavo, vidite, fantastično. Brzo, lagano, a preukusno. Prilog sad možete uz to šta hoćete, mi ćemo pire krompir i neku mladu salatu. Pozdrav s kanala Mićino, ali baš dobro.